बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसयक्फीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम एम्मेहा हमदे बनी अहुर मेंगे वे रब अल्लाह उम्मत का नबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एमा नबिया शायमा नबिया आल साहब सल्लल्लाहु सल्लम बरकात वाली दुआ करम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु मेरा मोहम्मद आतिफ कोमेकस हार्ट टॉक लाइव कास्ट कते एम्मेहा बेफुल मरहबा मिहारो मे हार्ट टॉक लाइव कास्ट में गेंदे में सीधा हार्ट टॉक यूट्यूब चैनल कोरिगा फेसबुक कोरिया गेंदे वो कमगा विना में मियादो दिवहराज्य का हियाल फाल कुरमंग ओइंग हुरस्ता को सबब आदि अहोरन दक्का बाह का दक्का में सरकारों कम्बडवाती दिवहराज्य का मियंग इंडिया या अड़वति भावा स्वास्थ्य सरकारों अभी हुआनी अहोरन ऑनलाइन उमा टका फेसबुक रेस्ट्रिक्शन जस्साफा वीमा कोरियंग एम्महु लाइव कास्ट गेंदे बनी मोड़मस हार्ट टॉक के मेल यूट्यूब चैनल का वीमा हार्ट टॉक यूट्यूब का लाइव कास्ट कुरिया गेंदार का एम्मेहा बेफुलना नोटिफिकेशन लिबेन सब्सक्राइब कोल्लाफा वानम वीमा चैनल के तिरिका बा बेल आइकन फित्ताला कोमे बेफुला कोस मे चैनल ला सब्सक्राइब कोल्ला बेबुम वर्णगलो ए मी लाइव कास्ट गेंदे बनी ऑनलाइन कमाबाती बाइफ पहारो नेटवर्क उनकोतुं ऑनलाइन नोलिबी नेटवर्क नोलिबी कुरिया नुगंदी विस्तान वीमा गेंदे पहारको अमा तिकोला इनबॉक्स मैसेज लिबी केंदान सब्सक्राइब कोल्ला फवानमा वीमा कोमे बेफला को सब्सक्राइब कोल्लो ngade ngade me video share kolla dem seden कोमे का स्मेदो गवाह देखो मन हमजे फमिवाने दिवे राज्य का मिहार दिमाग के ngula emme bodu em masala corruption के तेरेंगा दि नुबा corruption में होती फाहिश corruption आम वेफा मेदो ahar में विस्नाल में जने दिवे राज्य का एवस राइतकं इंसाफ नेक्कं दिवे राज्य का इंसाफ होती हमें कन एम बायककं ए एमडीपी कोalition सरकारों के दावरिन्ना आदि एमडीपी के लीडरशिप गति विबायका वर्किंग हाउस को इब्राहिम सोली वशा एना के सियासी दावरिन वशा आदि दिवे राज्य के राइट मजलिस के में एमडीपी के राइस का मबुना मोहम्मद नशीद वशा एना तबावा मेंबर तकका नवारवन मजलिस की अल्लाह गंदी हुआ को के राइतुन खिदमत को कुरमट का होवन मजलिस कम काबीना में सदी मजलिस के फर्स्ट बस सीट एमडीपी राइतुन होदा दिनी राइतुन के कंदतन हल्ल को राइतुन हग्गुट का में वकालत कुरमंग आदि दिवे राज्य तरक्की के मगुआ कुरियत दी मबेनवा गानु तन खिदमत कम वारुगा मेदो मजलिस के मेंबर मनी एमी होंगे अल्लाह गंदी हुआ कुरु कुरेउनो हिसाब बरिगं राइतुन तिबि कम संदाने तिबा मेदो एमी हों राइतुन हगुगा बाहेबुनाडे नीवे मी वाहदक्का बेकोस होता बाहेबुना बेकोस मी बुननी हमें के इंडिया हगुगा देन मजलिस के राइस के गोंडी का मिननी एमएस गोंडी का केरफा मोहम्मद नशीद नोदा राइतुन मजलिस के मिस मीहा राइस मेदो एना की सीधा इंडिया के पपेट है देन मजलिस के जलसा तो मिवनी इंडियन पपेट शो कं यकों वा दमाला को तकं एना मिकों नशमुंदाने मेदो राइतुन मजलिस नेते बुनी सेमरंगवाने मिकामुगा मियोती फासिगुंगे बागंडे के बुनियस में कोमेदो के जलसा के बावाने मिदे तेरे कोन जलसा बाबा दक्काने वा के कुरान मसे के तेरे दिके जलसा मेदोस कना लाफी मिहिसाबुगा मेदो मिकामुगा हाल में होती देन मिहंगवा कुल्यकं मी गामुगा गेतो बोमे गोवाली मा एमसल वरंग हबला फी मजलिस इंक्वायरी हदागे बोमुगा हमला में अमाज कोनी मजलिस के राइसा इंगे तो मजलिस के राइसा एना के सियासी पार्टी के एना निस्बा एमडीपी के एमएस परिंति बेगन एबुना वमका बे इंक्वायरी बस मिकुरी एकम को मिगामुगा बे हतरु बा नुवा तिंबारू जुडिशरी अंग बे एग्जीक्यूटिव सरकार हिंगा बार बे राइसुल जमहूरिया देन गानून हदा मजलिस के राइसंग हमें दिनी में अनेक का एना निस्बा पार्टी के मेंबर उन्ना एना के एक्वायरी बेगन इंक्वायरी मेहदी मा किने तो इंडिपेंडेंट वानी मी इंगे तो मी सुप्रीम कोर्ट के मसले सुप्रीम कोर्ट अब जेमी के तेरे वन्नन ए दिवे राज्य के इंस राइतुन इंसाफ होदा दी दिवे राज्य के अदल इंसाफ इंगुमा की हमें कनी इंगे तो मी राइसुल जमहूरिया अनुवता राइतु मजलिस कुरन जे कमेन्नो मिगामु गमी हिंगनी तिंबार वकिफे दौलत एहन कमावयाम एब्बारुं कमे इंगे तो वियादा को कुरीमा देंग पार को अब जे तेरे वदे ए मसला हल को दिवे कामुगा हम जोंगेन्ना
namaves miyadu mi domugai supreme court ingeto uttama pandiyaru nida poti india ge ingeto adawlate mi kumbukaran vefa uttama pandiyaru huri ingeto kumbukaran uttama pandiyaru kumbukaran vefa ei kumbukaran ki ei hindunge mythology ge character kumbukaran ki bunagotun angaru hela mihen ಇವೀಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಫಂಡಿಯಾರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿಬೆ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮ ಫಂಡಿಯಾರಕು ಕುಂಭಕರ್ಣ ಭೀಮ ಮಿಯದು ಮಿಕೋಮುಗನೆ ಎಬ್ಬಸ್ ಕಮೆದೆನ್ ಹಲ್ಲು ಕೂಡಬೇಕಾರೆ ಮಿಕೋಮುಗ ಹುರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾ ಏನ ಹುರಿ ಮಮ್ಮಮ್ಮೆ ಫಾ ಸುಮ್ಮಂ ಬೊಕಮ ಒಮಿಯು ನುಫೆನೆ ಅಡನ್ನೀವೆ ಏನಾಗೆ ಹಿತಂಗೊತಿ ಗಾಯಫಾ ಸಿಂಕಂತಂ ಏನ ಜಿಹುರಿ ದೆಂಗುರಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಕರೈಸುರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗಾವಾಗ ಜೈಫಾ ena burani ena ge party ge ingato member kemesena tai lukurane kama ei local me council inti habe kam ka winamas adi party ge teregin ti habe council emi ge national council inti habe kam ka winas ebbes member ka sena ge tai nakama india tai lukurane ma bima miyadu me majlis ge tibi hame ekkan india ge saada habe gotun unwata adduwa taragi karama habe gotun adduwa taragi karama wahada ka bagi addu sharifa ebuna addu ge hozaina den eno member ge aduwas niweni ingeto ebbes adubes niwe mi hisabe ge gamu mioti den ehme ma kombe kihla konto rayitunan insaf libeni mikamu ge hame ekkan insaf libeni nashiduwa ena ebuna hamalati bongo palima ebuna bongo masala emi humbeno wa gotakan inquiry hadafa emasala nimmala fa ena bergo jarmana mutu english vida dukulefa e inquiry madhyam tayar kuri boma behe tahuge inquiry no inquiry report wara barabar wejje dengane kena malasa detere kom yaduni inquiry kamnu gosken ule bahaka enaga ami aila mes komunti inquiry wara barabar bunaru enaga party nisbaba de member Ilyas Habibwa defense minister Maria didi ekam gemme boda ihumale fani ebi hona bodu fiawale mes neulno miyada amene wakikurawuni kewesno den mi woni kulliya kan adum hussein afonen peritan miharo mi majlis ke deputy pj ka mdp ka fatum adum hussein mp adum hussein afonen peri nashid kuma mp adum hussein ka tu ka leangulni den mp adum hussein apna mi whatsapp group ekge chatlok nagage masala fuluwa husheli nashid abayat masala tawgik kolma eduni mi mp ka ingato minaga party emme bor siyasi party mdp ke majlis ke tamsil kuda mi group ge deputy leader abe gotun bodu ingato examen eruni ma ena masala fulu na husheli mi waanu wenne ge mi tawgi ke kuriya dakam sabaje raituna ngegen ei rayitunga majlis anu huselu gegen dakka nunga ba dakki kiye ingato den anu huselu abe gotun elwunu exam ki wara serious exam ei raisul jumhuriya ebumuga masala nashido den hamala ge masala tahuge kuruma gurusewa wahaka me dekweni etuhuma me kurani adu husera be gotun kiweganto adu husenu everuge kamakan gurusewan bi dive rajye ge rais kan koffa purin hori befule dive rajye ge rayitunga majlis ge miharu ge rais mi befura maradu mattaka keresu hamale mi gobwali ingado fa buduga gobwali me kala kulliya ko sokejje wetti vaneka teduwe teduwi keno fulu sitan ena karika gatuka tibi bodyguard negi kawani addena machella nakage ngosena e gendiyata ka ngose ko drama kulni miedu mikama ga raisa kan guri mi hambi panni bobuga massa tawge kuran ebuna abbas english latu ga lokiya bangule professor mi kenai bi bomek ke tawge kuran lokiya bade professor ke to abbas yako gesken haddiya pas rufiya ma ko musar digen raisul jumhuriya office tere gena gengu ena ki razu wa kule coffee boy era time pass kon hadata kitame duwa beje raitunga hazana raitunga batum maru musar deni raisul jumhuriya ibrahim soli hajjati makore saaf kotenga bi abbas igras ke miha kone kudri kon kometto raitunga batum maru hado ko kan bod musar den abbas ebuna abbas ka kon kometto kurawni kibe gento bomek kama sa tawgi ko lower gennan jeni bomek kama sa tawgi ko gennan jeni ingato forensic expert mi chemical mi lab hai nuota explosive lab expert crime scene investigator namas mi lawyer masakata ki kandata difa kor mi adu warasafu mi kula kame nashidu raisul jumhuriya ibrahim mohammed soliha mi mdp kabe ko mi rawa ngamille bongo pali nashidu faabo ge bome gobi ega timing di malu ge
miedu goma be gotun tawhid ka nimma be fasate ka fuluhum be no kogen fasate ka fuluhum be no kogen tawhid ka nimma ba ebuna tawhid ka report ibumata ka police commissioner ACP Muhammad Riyaz embefa dive rajya goriya media kan hazir kofa mi pare tawhid report bomegge ingeto bomegge adi eno masinda bote ka bomegge ko be shashake tere ko bomegge komies adi launch ke torega kuri ka rasuji munia yamin abdul tarjum ke Philippine launch ko bomegge ko mi kam games bomegge ko afia suratama e bomuge explosion hawi koinche suratama bomegge govikan igeni e bomen hadam benu kura zatu ge explosive hetanu ge benu ko ben efadu bechen heduwa benu kura echen ge benu ko furi yamu bunagani bomegge ko biye namalas kuriga home minister kuriga raisul jumhuriya yamin ke sarkaruga ebuni Philippine launch ko engeto RDX salafa bomme ko badi wahaka miedes ene bunne wahaka ergo home minister Omar Pani raisul jumhuriya yamin maral mataka Philippine launch ke RDX salafa bomme ko badi wahaka den miedu mi bunne anekka kulliya kan engeto mi Muhammad Rashid midon hamala ki anekka वरा कदा इंगतो IDX बोमेके मी सिफांगे इंगतो ब्रिगेडियर जनरल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स अब्दुल शमाल बिबनी वरा कदा बोमेके मिहातर दुरापस दिवे राज्य को गोवार को बोमेके बोंगो भी नशीदु का फाबुगा एकमको ए बोमु का मसला ताहुगी को मटका हतोस्ते का फुलहुम बेनुको बेरुगा ताहुगी की दावतो नास ऑस्ट्रेलिया फेडरल फुलहुम यार का मिहातर राजितुं दातो को लोगुने उनु e bomegga benu ko for explosive ajabu antaris warwa mi malege mettere ko gobari dive rajyage abade timba ko leppa dirule tojje ken dirule malege igado magumati ga hani goli gadegga mi hame kani nashidu amille maselenu MDP ga amille maselenu rasul jumhuri amille maselenu fulung amille mas public safety abe dive rajyage e komme rayitege ingado komme ayage rakka terkama furanage ingato mi rakate kan kala worku mattaka egenjene kam mi kihetto mi bon gobwan bay ko mi chemical hodi explosive hodi ennu bedeve ehembi ahar me medu gabulenu koya bobe gobi kam kanenge bobe no ekiye denge gobwali sida kandele kam medu rashidu wa rais lumuriyak ngahonna buran kere awranna ki bon gobwa furta deki fori mi he bobe gobwali me bagon ege Miaru dive rajya ke hunna direct tenka ole adalla kujjaka bomen hadala nenge kujje Google search kolli miaru me menu atta kaisitanga me practical video takan heri bon hadala ko podifa awrana ki North India kevi mihe North India gamme gade Diwali hindunge New Year fa press of guru mihe awrames komme aharaku igeto me mila de aharu fatas jadan India ga me Diwali ke benu kura amme bargode fatas MAT fatas ki gun powder adagen tayyar ko phone ecche ingeto e adu nilah wargode walne ege fatahege me digumenu ginnani inche baru ege falamenu ginnani abba kula first power inche ge abba kula first power ge thickness miwaru ge fatahe gobbali ma ingeto miwaru ge fatahe gobbali ma kineto bani sahabodu karwa tatuge echen hifamata kote terella gobbali ma ege aduje miha habarus ge metti emiha maruwe kamfat biruwe kamfatu nefatu le ade miha fe nota sahabodu goafia faage ingilta buruburiwe fiswe ingeto mege me fatahe gobbali MAT fatahe gobbali ma MAT fatahe ka adafnani ebuna RDX doda TNT alaga ne besno kobato MAT fatahe kunnani ebuna muskul emme muskul alangu fe chana ko fe gun powder nota body base ibe bunanjamu ega MAT fatahe ke minnani ingeta 50 mg ge body base kole 50 mg ge body base kole gobbali ma e atu gobba goafia ma de sabudu goafia saage ingeto mi saatila fish me atu gobba goafia hilta saada masta pila kahita pila ingilita buruburi we saaba ekama ko megen raisul jumhuriya kambek ge fubudu ga gobima RD salafa gome gobbali ma hame hingala fa nukumebe raisul dive rajya raisul jumhuriya ka kurin ko fer Muhammad Nasheed ga fabudu ga bodu gome gobbali ma RD salafa TNT idea gobbali ma anekkalon vettila anekkas nukubegen
asega haikamas respan chutti hadala German with English adu ko chutti hadala pas majli ho gayna kamfani hamen rangala wah dakkan idebe etanuga mi ajab antaris waruga wahaka me dakkani atuga batti phone oba govima ekujja menen doctor kare nganne atuga lobe ingeto ingili tapuga maskolen hasa ingili ta faba burpuri bega faba poni awren atuga pore ke kitama photo en awrenge medical career ke deki for cases ke photo video ekama pechi Facebook alla Facebook block kurane echi ei le kolen onna photo alla Facebook cover kollane rota benna post delete kollane vima awren ege video kolek rota photo en awrenge amillen attend for ke hegge ingeto atuga hifatta mutta miyeku e atuga oi photos ko gage rota fabuga photos ko gage file level gellum ge photo tan awren atu se bahuri vima badi behen adi mi badi behen ala ammi gobima babaru dengadi RD salafe gome ingeto umara kuri kres yamenu kandele kan dive tom oruwalani adi miedu mihar huri rais me Ibrahim Soliwa Muhammad Rashid demi makaru dawagen mi gobwale echen emi moni ingeto corruption ge waga de komputtal matta kokon corruption to adibu ge boru corruption adibu ge boru wakkan nasidu aganu to buni adibu ke timanne fanyeke e combination to mere bani timana London gutta pendre besini timana ta boru wakkamuge adibu me duhuri kontere to adibu ri kega mi MDP ke coalition ke sarkar ge himene emme bodu waziru kurige tourism waziru ali barin to buni mi gamu ga raisa kamudi ingato mi sole kaluda basu bali bahaka adibatu gar libunu bahaka adibu se koi pana pa 6 million libunu bahaka dimba ka soliwa vima miyadu mi bodu wakkan tan adi ebunne asset recovery commission en adagen deliver kan yani MDP ke member MDP ke siyasi werin mi bodu wakkan ke bari bahaka eta billion rupiah ke bodu wakkame mimasala tawbi ko namuga raitun lolu ka adungal wattaka asset recovery commission en adafa emasala ga MDP mi hu dunem bari furima emasali hindu ma wattaka bongovali govvala muli gamo shokaka duwala muli waha kamrali ingeto komme kamen emi kura huriya fash kamen muli kamu ga raitun tada petunem diyama ewa korwal mattaka nerene hem waha kai mi black psychology ingeto public manipulative psychology mekkeni mi black manipulative psychology mekkeni mi siyasi werin ngol em no ba hukur mi farwas ejjenson golo hinga ebuna budakan ingeto yoga kuribaru e shirku ga bodo amale bayaka me kufur wa waru kamen ekan kuruwa fa youth minister legen dadabada be kamen ekan kuruwa fa ekan huttu wando kun dini danna be kalun ifa hajjur koffa den anekka emihu salamen wa waran emihu bezar kurapan Allah tibagam bezar kurafani mimihu naki welcome muga huwa coincidence fahishamaltaka wakkama corruption hinga bay rahi tumiha neva nulevi neva teri ingeto malakal mautu as haziruwe neva furani man haziru for west balmi hage neva hoiteren ekkoppa dafa MDP coalition sarkaruge dabere wakkam kurima subhanallah yabunabani doctor west subhanallah miwaruga nuba ingeto mi faasego mitibi ingeto bodadi jabbara mitibi aniyabari mitibi mi sarkaruge sifeki mi wakkam kurmaka ingeto first je komme wagutegge semi wakkam koffane den mikuli wakkam tan ingeto hindal mattaka kobato MDP ke majority be majli hoga dive raj ke most asada kan ajenu kora mi very naki ei he anti corruption be se court ke fund yaro comptares mimi hunga ruhumelle bigen mimi hunga ena hitawegen mimi hunga ena marks digen interview kogen howani ekamaku entar kon fonwa echen tawbi ke kofa fonwa report ke abudanu kure ACC ke kuri ke ACC ke tibi team ebuna bodo me neba holin wakkam kuri ingato me ventilator ke bodo wakkan tawbi ko first part fonwa bi emasala duwa ku ebuna usore hamake PGA karen emasala dawa kuraka kota kanu fenunu ebuna PGA ke masala kuda kujja tajinse ko ngi masala sahwi kuda kare raisuje moriya kan adi kota kan amuren nere kan nukarunu majli he ko ngena ge me itubar nekkam ge vote naga kan nukarunu ingato mi majli huge ingato benmaki kobato mi edu bodadi most sato getibi ingato berin FR PG ga ma kuda kujja ka be huni anFR laddu ga kaava kuda kujja ka be huni anFR hiyaga
kuda kujjaka etati bi kudinere wikki aneffaru emi tourism ministry ga etanuga waziru aharmen abidarina anghenna darinna bodu fori dakka reku kurangule patunduwe jinsi frasara kurangule masya tawgi kono ko kabada fudu hadde mena makki muri dawle guliken ehri adiwa heru daanunu ge diguwe no fora hisaba ena funu wala fa dem fulunge ben timanna men ena genna red notice nerfebi ebuna international website එක red notice එකෙන් හරන් කඩේලකින් මේකනි දොගු ක්‍රිස්තියන් දින් ෆෙතුමත් එක මේ විකිපති විවේක ෆුලුංග කමිෂන් කමිටි බි පොලිස් කමිෂන් එක මේ හොරි සරකාර කමිටි බි ක්‍රිස්තියන් දින් ෆෙතුමත් එක ඉවර දෙබයි මිදේතරෙන් වස් රාජ්‍යක එබුණා බෑකු ගයින් සකරාතෙන් එවාහකග දන්නබේ කලුංගස් මස්සජ් සීමා ෆුලුංග මස්ස රුබලා වෙම්මියදු इंगतो मित कुल्लिया का मुरी आम रैतु तेरेगा विबुना एजिंसुंग के कुलिया शिरुकु के कुलिया के वाह दक्कम पेशिमा कुल्लिया का मर कमिशन निधि हेले विच कोंबु करंजन निदाफे मर कमिशन कुल्लिया का हिलवानु के इंगे मसला हिलवालाफी हिलवानु के मरादे है मुहिम बे हायर कोफी मी मोलिंग इंगतो हराम बारुमस पूरा एबस कमेन्ने आहुरेंगे दारिफुल इब्राहिम मोहम्मद सोलु बिहारदनी हज्जन और मिहिरी इब्राहिम मोहम्मद सोदुगे गामुगे एनागे इंगतो वेरिकमुगा हमा निकमति अनियालिबि इंगतो हग्गुल बुफरी रजिते इब्राहिम मोहम्मद सोदु हज दियामा अल्लाह फुसबा देवानी अल्लाह गे हग्गुता फाफा के तेरेगा दे हग्गुवे इंसानी हग्गु अल्लाह गे हग्गु जिनेया राबुइमा मिकंतंग अफु कोरबा फा तौबा एना बीमा नमबस किया कुंतो इंसान का कोफर इंसान हक के तेरंगेना इहुमाल पदियानु एकामुगेना इंसाफ नुदी एना देवेंग इंसाफ कंगेना हुसला इंसाफ नुदी हुरजियानु किहतोना तौबा लिबेनी इब्राहिम सोलु वेरिकम ngasa hajj kosi aharaku effar hajj dias awre bani awre mi bappe gahayset mi har dakkaba mi siyasi wa kenu dibe rajyege waliul amru ibrahim sodu mi wa ka bidakkani कीवगंतो मी बप्पगे दारिफुगे इंसाफु नुदिनी कीवगंतो मी बप्पगे दारिफु मरादि गातनु फरुवागंतुरी कीवगंतो मी बप्पगे दारिफु रावदाग मरुगे तौबिग रिपोर्ट वे साखेच कमोन्या फरुवागन ओम्बदि लागंते हज्जतनी ಅವರ ಮಿಸುವಾರು ಕುರಾನೆ ಏ ಅವರನ್ನಕಿ ಬಪ್ಪೈ ಅವರನ್ನಕಿ ಇನ್ಸಾನೆ ಅವರನ್ನಕಿ ಅವರನ್ನ ದಾರಿಫುಲ್ದಕ್ಕೆ ಲೋಬಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಎದರಿ ಬಲ ಬಡುಕುರಿ ಇಂಗತೋ ಬಪ್ಪೈ mi bappa mikahara kitamme bappa ngawati mi dirhe ko mo insaf libi kobato rilwanu ge wahaka kobato yamin shidu ge wahaka kobato dr afrashim ge wahaka adi mikodan gelluwa leifaba lamatu gelluwa lamin kujja ge wahaka mi kuda government ge wahaka bidakkani rafu ge isparadu ge hunne wanafara fene mi war koitane ke hinga jarima te ke nubede mi ajay bantris wabaru kame ahorenge darifo ge maruge postmortem inde bangladesh ke tayyar puri पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम को एम पोस्टमार्टम के सिराउदा मिल मरवी वाहके पोस्टमार्टम कदर राउदा इंगे तो मरादी गडी सन्न रुशिदा को राउदा के टाइम ऑफ द पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नलियफा ए बेरी मी मिहारो इंगे तो मी सुप्रीम कोर्ट के फंड यारू उसने सुदा इंगे ने गलीफती कोचिकन डॉक्टर कुने राउदा मरवी किए इंगे तो अमिले दंजी कन्ने दीफा कांगे के The cause of death is unknown. एहन कमान्यामु postmortem की हमें कन MH check ए medical evidence है postmortem के मच्छेंगे कन बिना क्वेश्चन नो मारुगा मस्से ताहुगी निमाने मारुगे postmortem FO crime scene आदि circumstantial evidence witness मिहुरिया check up बिना कोफा और इन्हें दारिफु अमिले गंजूर कमा पुरानी scarf बेनो कोगें खारुगे ने एक को बेल्ट कमा स्काफ गमा कन्ने स्काफ कारू गासरा के दंजे नेलिफो तदेकुन फोटो वीडियो ने कॉलेजों हमें कनि बुना मेंगोती एबुना स्काफ की एम मुहिमु इंगे तो एति राउदा मिले दंजे के मारू कमा एगन हलंजे फाइबर टेस्ट कारू के लिगे चमा को तो वो फाइबर एगे स्काफ के फाइबर मेशवे तो बलंजे डीएनए बितनु का हंकना गोसा ले बाबा फुरु का एगे ले हुनंजे डी एबुना स्काफ का कारुगा हंकंडा को सुनरे हंकोटंग एक हुनंजे एक डीएनए आदंजे नंबर एक गनंगे में से चेक
එකමක් වස් ඒනයා නුවස් බෙහෙ කමෙක් දිවේ ෆුදුන්න නුවස් බෙහෙ කමෙක් දෙත ෆුම්බාද මට්ටකාරන් බංග්ලාදේශ के राष्ट्रीय आस एसीपी मोहम्मद रियाजा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ अहमद अली एस बांग्लादेश के फुलहुम रिश्वत दी मैनिपुलेट को रावदागे हेकिनत्ताला दम्बर वगन्नगाफा ए हेकी वगन्नगाफा एना आवरी होटल प्रोजेक्ट मोटर होटल कोंगसे नूराना उले को तदी वेटर ना फेक मरा बिलाफा मुनि रावदागे मराबुले हेकिनत्ताले मोहम्मद रियाजु ahor men tane gas beri webunahen mohammad riyaz mibuni mi dakkala ho kade menna ahor men dakka ka nuji he inga to jehni investigation fulhum atu ga onna ena otiye structure rula lafa rauda amille danchen benu kulecche kamanya mohammad riyaz usata hifagen annan to modamun oramun amuramun naannane evaruge gamar fulhen nunge kiyen evaruge gamariya mungena bahatta ka numane dive ratte fulhunge crime command ekka miyadu hame fulus miha ingeto yamenu be berikamu gena fulhunge muassasa hidubatun ber kurima miyadu anekka ibrahim soliveri enam fulhunge hidumata baddafa ena bodu magame difa acp kama promote ko fakibe gento rauda marali ibrahim soliv ganginun fasuna ahmad ge datta kerifa abdul ganni kerifa wasima eti rauda danna mihe enu danna mihe no kerifa wasima gangen dari fulaji ga ahurenge dari fu rauda group study hedi kerifa wasima gega ahurenge dari fu group study hedi adi kerifa wasima ga ahurenge ga group study hedi rauda maru fandu ko famani ka ko kerifa abdu kani nasidu ga bodu bebe min evs kamakan insaf no libe ahurenge dari fu ga maru ga hagike ngoti postmortem fenna ahurenge dari fu ga extra ko bato karuge extra ko bato karuge fa kittala marare ma karuge mihuri kahita mugurifa ingeto thyroid cartilage denguri kahita hiwade bono mugurifa hunnane ingeto vihibavis aha dangme kujege karuga mihifa bursinga pire ki ingirtan heri ekamako ingirta kun aniyali fo tantambes puni ei ufallafo buni ahorenge darifo ufallange duniya nganneru necceke babisa fam innechenu ufallan ekamako mibaruga bodu jalladu aniyabari fasi gundibu maru commission wasa mehamuru kandata golwalan dengotti majlis ke sibi fakka fasigun allah ge garuntaka amurtaka gonja ingato korpanja balukume fabitta miyedebani majlis kais timanna me salamatu gassede ka udebene yoga na denya kai yoga ki haranga chike bunanya subhanallah dive rajye ge zuwanna school ta kuga budangal kon kuwa me fa shamata kurwani kobato yoga ki india ge hindu igeto kura aru kamengi yoga ge kasata ki sida emi honge iru ge emi hong gabul kura to iru gane defali angim pali ka firim pali ge buna gayatri devi firim pali ge nani ebna surya devata mi devata kura aru kamenmi e aru kami fetani kurimatte nanna gava ingeto mi fere surya namaskaru ka kobato e kure kalage kure salam deliyes tamu bunanyamu e pahonani surya namaskar kiriya ki kura bar step ngai e kalange kuttamma kan amalu sabit kurmataka hada kasatake bar kasatu mi dive hinnan midas ko dene school to ko kuda kudinna kommeda ko buduwal kan kurahen mihen hadagne tibeni bati pa fetan nge bandeka subhanallah kibaganto aharamannan mi asura role himattaka ehen gote kit rasulullah hadisun munadevi vidawadevi arabin bas barak korin hifaro dengi asura rodachi adi yahudi bas ei musa ke gaum gavi hu musa ke faro gaum mi babale tawratu musa ke faro gaum gavi hu firaun roda kam salama ko mattaka ingato e musa ke faro ge gaum gavi salama kurba firaun ge laskar warahu ko bidwasei emi allo shukr vermotun emi hu sode pani ahor na muslimo me sode pani namabas e rode ki hewala lafa ragu alkam ekam gavi namas fettaku ga ahadwerin kamabbi namas kivento yahudin fettak ahadwerin wani yahudin na babala fawri tawratu namabas ingato namabas ekalek fan hadis korevi muharrama ga nuwe dihen egara nuwata dihwado rodef man ei kibagento ei yahudin rodef adwa farak kurma yahudin rodef ani
emihunge kalendaruga tisri emihunge kalendar fete fotama mas emihunge kalendaruga dihawadaruga yom kuppure bunaduga vima aharmanna minge cheke muslimun ehen din tabbe kandata nakal kurun nuwane kan e kurang hewluwawar kamekkan adi evvuren ingato yom koppuruge rodaya asura rodaya mi farakul matta kay kale fal kore masakata ala balafa mi yoga aharman kuran nuwa sababaki yoga ga aharman mi gabol kurawni iruga de kalange bakama eyan aharman ingato kuttamwima eyan aharman nafsa ruh hawa kurima eyan aharman hakata tallibi aharman mitaluge inna ingato mi solar plex ebani hakata hinga iruge kalanga funuwa hakata ifa ingato funuwa hakata dawru kura mi naren hashiganu be inna bahata enaruga sababu aharman hashigana depression fila hashigana josh bi barwada bahata subhanallah bibas menani hindu warwada fa ingato mi yoga ki faida ul chikama dekkumata kamiwa warwada fa hashiganu be nar tamunani ei sekundi ga tiria mi faba fun spinal cord biology kia for kucha ke ingene spinal cord the nerve tang ke level of neuron tang epegen mi ufede for bundle of nerves mi gotam mi bundle of nerves mi keni plexus egotum emme matiga ingato mi cervical plexus therefore brachial plexus therefore ga menani mi emuna solar plexus egatin sacral plexus lumbar plexus coccygeal plexus mi tapadu group taminani egatela gaharmenge gohora mi maidaya adi kidney liver gallbladder supply kuda minna naraboni memo mikeni iruga matiginna dekalanga fanuwa hakata dawru kuda mi channel komi mi channel aharme mi koggen hakata ebuna point ka channel koggen sikunde fanuma depression filayo ahore mi MBBS kebiruga ahorna majbul koggen tibuna yoga hamasto klang atendu mi hen emi ebuna chi kiyadin echi rana dane ei kibegen kura kamekka dangan engi hore miwaha kame dakkani ingeto ehme ma dibehi rajya mi yoga mi feturani kombetto dibehi rajya gala for Indian cultural center mitangam kuri kabu iveri kamekto nashidu gori kamga nashidu mikanta kuambere mani kivento Christian din fatura gule ekannu vima Hindu na gule gen rajya Hindu din fatura egeteren dibehi rajya Christian din fatuma taka kura masakka nu masakatennu denge bunani kasate ka yoga ki kasate kamanya kiponto acharya ge dibe India ge Hindu din kieba de mihan acharya prasita gere kivento aharume muslimunge terege tibe dini dannabe kalunge namugu kurine shehu egotan hindunge dini ilmuenge kuriyenginani acharya gene ingeto rajya mi yoga harka bemataka aharumenge gamuga ingeto mi fatoni ha sida Hindu din aharumenge gamuga farikurani ifakka kurani Hindu temple mataka mi harunenge ebuna modi ko rai soli kari ge ba aha fanekkame miedu soli kan bahin nubulebe miedu ahar menge gamuga ingeto harji kandata kan gurasawa harji gontaka ingeto asar kura kandata kura mihun ekura bor kushakada jina ekura jalan mataka bilta yar kura mi hisaba kan nudana be gamuga fargele gara fanen kai ei fargele kutima rayitun agamadu da nutibene ekura huriya kamakan bas bunane ekan huttu mattaka sarukara ngamul kurane hisabun aharman rayitun jalallavas ibrahim sori visani rajyega ingeto mi yoga faturage madu ngos diwe rajya Hindu dinan budu dinan aburadafa fargele mattaka vima medu rayitun waram hushiyar wanche aharman ngabenge India ga prime minister kan modi ki sida lingam ngalkon kura mi hekan kobato lingamaki ebuni hunge kalanga shiwage firiyen hatta kan emi hunga en alkon ko ne kama devi fa for mi he miedu mi sarukara adi mi majlis garaises mi ingeto mi gamu ga hingamunda ingeto ejjin son kuri ga masata kan ena ingeto evs kahala samal kamelde mikan kuri beku mi hadi mugda ramal hingi bek masata tahogi ko majlis ke ingeto deputy PG MDP ke deputy PG ingeto mi jinsi gurung mi fahish amal hinga video nota enormous member ko fahish amal hinga video adi na hudu nashidu ko kokko nazimu ingeto ejjin son gurung hinga video amu vi mas emasel tahugi ko mataka in kuwere no kore emasel fuduhuna hawa kura ena first hije rais sodi huri agabadun dagen supreme court oti nidafa
kibegento supreme court dive rajyaga miwar fash murdar amale hingaruba igato judicial inquiry komattaka amuranu neruni kibegento supreme court be uttama bandiyare gnetito rajyadan allo mege hangudu daruga innabaruga hospital ko innabaruga kalko labbaga innabaruga izzatel bandiyare hedi pendebaruga kobato allo ge igato hakkutaka hilaf wamu mikamadaruga allo amul ko memme amun munkaratan am kurmattaka masaka kormandawa kibe kobato supreme court ge bandiyare uttama bandiyare laki hama ekani nidawa kumbu karanden intoe eitoe adulin sah dan kurmaki eitoe government baardi fawa sababaki subhanallah miyadu nashid mibrani timangatu naha nugende bene timalnagge member fulhullakatta masal tahqiqa nukura bene ibrahim soduri chuppuki age aharmana ingeto kiyed gurwanu kawa ategga ore mi evs ingeto tanegga bayakme hun jinnin bas kura baru kamen nuna mikiye be fahish amalaki exinson gonhingumaki evoro fahish amaleke sadum kuliyaki sadum kuli ingeto miwaru nuba fahish amalekan aharmana benge luduge faana gamu halakulepi emihun gatelega exinson gonhingun amuwe firihun gatan edun fuddan gos adi fahish ammi amatan amukon wakkama corruption lutuma mihuriya kamen amuwima allah egam halakulepi miedu aharamenge gama moti enurakate hatan asa wakkan amwaje corruption amwaje verin doghedun ara amwaje miedu majlis ke nagures abani sedu punaka nobeye majlis ke gala dege bes ee badulle abani sedu punaka nobe ekwa aharamenga naga fandas kodini ei baduwe ma haram kamekam ka adi wakkamuge tamel kamuga miedu majlis ke tabba ko tibani wakkam ko den asset recovery commission wadafi ebuna tahogi ko tege kuriya konde bodu wakkan tahogi kuriya konde newa hori ga wakkan kuriya konde ejinson gong am coffee hudda kurinonto emasa tahogi ko ma pasti honima den min nereni ekkale dogwada acp riyazu ge acp riyazu kya ho dannames mihennu rawdaga maruge kurin ahoren nutannan ei duniya gulani hikame bes aham naniya siyasi badaveri kame professional badaveri kame se namares mi bappa ke kurmatiga mi bappa ke dalifu rawda atifuge maruge ekitan attale mattaka adi evarannugen eluccha bangladesh as ahorenna birtakka inzardi fulunge tawgika mushala urasara hedim luccha ke mibani ngeto ei hamena ge daraja ei ngeto luccha ngei ena medu ennani dogwada mi sarkarun hinga huriya faashamatta forumattaka majli media kulmachen elfa media kulmachen neregen haduni hama kanelegen dogu miedu majli media kulmachen okume muhammad riyaz mibani nazim ge masala nais nasidu ga kokka ibuna ejinsun gurun hingi video tan amurenaga izzek gelli pori ingeto nazim sattaru enage haifa hajar konje ganuni ebe sababennete bunaruga ehiyekki to riyazu kinetto bunebeni ganuni sababennete suratama ehem bunebeni doctor egge ingeto me tawgigar medical ga checkup ka refa kofa kon doctor to nazim ge medical ga checkup ngadi riyazu ga bunedenje ude madis karaisa ga bunedenje nuwatami nawaramana madis kadimi member bunedenje raisul jumhuriya adittama fanda bunedenje nibara bodu fahish amalen hinga majlis ke member mikam ga baariwe adi sanis pas mihun ejinson gon hingi video tan ebeka tu record we huriwa ka dekom daruga mibara bodu masere kibegento tawbe nukurembi emihun ga medical checkup kibegento nahadambi muhammad riyaz bunebene toye medical checkup forensic medical checkup nahada ekam kurimi haya kurewnu mi haya Furakas pada benu kurimiha benu kurewnu miha demihun ge medical checkup adanche nuwata nazinu jinse gon nuwata kanal nashidu jinsun gon hingum ge shabu hunnani nuwata kam kuri emihun gori fahish kamunto nuwata jabbar kamunto nuwata emihun ge geneticum warfare for kametto balambes emihun ge lege peripheral karyotyping hedene hasa gene test bori fish test bala test ta kollagin adi karyotyping hadalag ei
emihunge ufedum gori vaartaya furi firihen kulige taasiretto ege sababu wakametto ehen kamamenya memihun du kollava kiten hawnuwan mujtama emihun kuda kujja ko shef kofane kuda firihen kujja ko shef kofane emihunge atuje kome mihen emihunge victim kan hadane mibaru beku masal bala tawgi ko emihunna denje genetic faruwa nuwata enonga psychotherapy adi enonga hormonal therapy surgical therapy ebori enaga hurabaliga ingeto darugooniga tadego tieffaliga hurabali etto anefaliga ovary etto nuwata enaga effaratugen ovary me hurabaliga effaliyaki angen tissue huri ingeto nuwata firihen tissue huri ovo testis etto nuwata enaga kidney ge adrenal gland ge ingeto kidney ge matige nane de faratuga hormone fada de gland adrenal gland ge sababun emihunga hashkunuga hormone masale jinsi masale genetic masale mukadi ena firihen ka anghe ka mefa firihen ge sifa gore panghe ge edere ena hurito mi maslata tahoge konje wala serious masale mi ngeto mi kiye du kolla wargo masale no etabbe ko mi kurukura muslima terega ejjin sun gonhinga firihen kuli debi fi makai aharmanna ngabenge firihen kujjaku etake duwa ko reb kure benyamu e kujjaga furagas fada guduka fa belima kure be testa munakan vima ACP riyaza babunje kon doctor to nazim guduka fa enaga furagas fada enal ingeto kenal bala test kon hedi kobato report adi amul kules e doctor be nama e doctor ga ena medical check up nazim ga check up hedito adi kanal nashidu ga check up hedito adi ebuna me horofer salim ga medical check up hedito me emi hundakka wa kadwa kanuke emi hundakka wa kadwa kan emi hunti public job engata public service da bolu rayituna be ulongori bolu magamegga me emi amele nasu emihun gamelle nasu clear kurmatta kami ekarso ne karnu angabe kama godane mikan kurenje wala riti gotongo be ei firihna kwes rep kurabijja enaga furagas falatu dor benum kurabijjamo enaga ndiu doctor ke kade ge mos enaga medical check up hedu enaga furagas falatu ni doriye fato benu kobada doriye fato ini benu bima furagas pada gedo benu kurmung furagas pada dori begen dane furagas pada ginnani normal mi hekke gotakano furagas pada ginnani migota doriyen he migota doriye be fonnani ehni ma dori buriyetto balanje ehni ma kitanna kamenge bohri mina ingeto jinsi gulun hinga furito bela ahar manna doctor kan hedane MBBS doctor kan sedene waru test ta evoru check up en hadala fa medical liga report tayyar ko fadebene vima ebuna agency firihun kuli gulun hingi saris mi honge list ke sa doctor na habal ko doctor na fulon tire ge ne honge medical check up hada report majlihan hazir kurenche majliha report submit kurenche efa hoga emi honna me dawa kurmatta ka kota funwanje adi emi honge genetic masale hulegento hama no ba jabbar ko ma files kamu emi hon firiyan ko kwani to balimatta ka emi honge lege peripheral karyotyping hadanje emi honge sekundige ega to MRI scan hadan je emi honga pelvic scan hadan je emi honga hormone test kore ben je mi huriya ka kya har menge doctor na fatto ko kya of the fure chahi jinsu genetic hamata ko no to chromosome level ka high group ka pahale betan angene ka firena kami wani x no to y chromosome ke tere emme fahu pero 23 pero e anna ko tekun kan abenge kit gurwala gabe obe ingato angenu firena ngo fedi kenani ohraade be mani tere kama ei angem mi aga biha gome ba kama nunkan adi aharmen nga benge XY chromosome inherit waruga ega chromosome maduvima doda ginawima ebi hage jinsi masala jehe kan firihene ke sifaga hurdan anghene nga tere bes firihene ke sifaga hurdan rahimen onna mi hebes firihene ke sifaga hurdan period wa mi hebes firihene ke sifaga hurdan ena de hurawaliyaka ebuna ingato me zakarilla adi ege turung enage baduga terega de ovary ovaries adi enage terega baduga terega nota dahugoni konna lebole ki de ovary mesidane vima mikala kitame medical masate ke sebor vima mi barab bodu serious masale mi nama bas mi hum mi du kolla fe bitibani den darrahu ga mikala mi hum mitibani kura kodin de kura mu midwani eka kubane enya yottani angenga sadu ayaka kubane firihene ke angene ke sifaga humna mi ko maabara firihem manya angem firihem fatuma divei tare mudane
firihana kasifaga honna me ko mabana anghen hetiken oyenyamu ena edi mai punane ei anghen asalu randali mikala bahata me gobun guttama jami ekabisona garnu ingato ekabisona garnu me Iran tantaru gemme restricted Muslim society takbes mikala masata munna me medical checkup ada emi hoga medical report naga ade emi honna genetic farwadenya ade emi honna surgical repairment farwadenya mun emi honge goni goti efraduga hurabali ngalefraduga overi kamanya enage firihan sifaga beru furum fenna firihan sifaga bule hurabali baba ebuna overi naga ena surgical repairment wada treatment debe bima mi aharmen mikantan kuranje gotenu nashid bunima nashid kokko salame kurmataka tota nashid nawarawna majlis ka hesak nima majlis ke gina member take fa shamal hinga edima emi salame kurmataka Suduhna dimaka miveri member nu gendoven every member nu gendevene ka mige demas kuri muni nashidu ge ingeto nashidu gele anumusan datu kanguli faata miyede bai anumusan nu gendevene mi kon mihar miken abenge mi kandeligen mi leye kiyagen ingeta gongobwani masale ke tawke kan urasani anumusan kiyagen nibes kandeligen nashid lakta dogu bahatekkan awra mibuni ingeto MIT fatahe gobwadagen atuge ingeta faage ingeta Buraburan daruga launch ke tere ka RD sarafe gome nuwata faamuruga RD sarafe ngaide gobalima miya salamatan hunnan to raitu nimambi raitu nang igare midak kama ke mir rekal sone garuga Google search kollange ke kujje ka singan mi war badala gome tamasela tahugi runi mere e gaunna e gobalima nuwari heduma benumba explosive bunenudi nuhodi namas miedu ACP Riyaz nere ebuna bomuge baha dekkes Once upon a time, there was a car. The driver was riding the car round. It stopped. The investigation stopped. Report is over. Mikotam neruno wahakami ACP Riyazuge bomugeta hogi gabe report informes. Vima miedu dunia ke konkol toga ejinsuga gunung hikuma sababung makonu viduri feturi kandani Europe ga fefo me ala fefo eto makonu viduri mi jehmundani emme ginan ejjison gurin hinga firin kulina mi hatana budget fa 90% mi honaki firin kuli mi ade America ga vaccine di adi Canada ga vaccine di ingeto igera sadi vaccine di mataka fesha America ga magutakka tendu tajjahagen vaccine ge bootutan hulwala baki ga gadiye girtere ga vaccine usbi America ga sarkar hi kula warabes nokka terefa America ga ejjison gurin moti Meru divayraje ga ejji suka gongo be masata tahugi urukon meru alana dukalafia meru rajya manisadu kankotoka adda hada midamunda mehun madama aharmena sanganna beruga tourist firihana ko difa hajar ko rep ko dosa magmatya firih kujja ko kote se kujja sifa rep ko madegen ngos rep ko hadane e kujja ga furagas faradu ko dos duwa dane wima misaba nutani hun allah aharmena gamachan amra gemma baruga ko fan fon wani hun ikan huttu anje miyadu migam gati huri haraytunna ahura lobbati emme ahunna hutuna miltimas koni amilla farde ka chetun adi modernist nationalist movement ke leader ka chetun ahura mi iltimas koni miyadu kerepa nasid Muhammad nasid e party ekka huri ingato leadership ka huri MDP ka register hoti e party mes wakiman ei efada beriye ke faatu ka harman tibichamu giyamadu harman mi allah ka kuri formatan hazir ko meriba Aharmenna suwa kurmena ki begento efada beriye kan aharmen taadu kuri ki begento efada beriye ko follow kuri edu aharmen deba me unjani kolen verin munane emi honan haggu tadu engi hores emi hun ekamu gadi fiye raitum mun efada mi follow kuri raitum munane aharmen magfaddi mi berinne namas allah aharmen narke fanwani bima miedu aharmen gowaleni mitibi emme party taku ka mifada siyasi leader follow kura adi fash amatang hingwa ejinsu be gong hinga member una tajru kurang emihuna vote li mihun raitung erarru ga raitung mas amra vote kan gos dengan na pura gemi fada mihuna vote mas tudinama miedu aharamen gabul konje mi igato emme nuba munkaratu terega emme nuba fash amatarega himen ekkantan ejinsu gong hinga ki miedu Europe tantaluga mi balta fetoni kibegento Kibendo mikanda control wake monani ejjin son gong hingaruga yedo harmem ingeto mi aduwa hamun midani makunu miduri kume
hamle de munda bahaka makono viduri jehwati mimihon edakani emihon nan ngelibe vena keponu ga bahaka muri gaga forta kanaga kurimati faado ga muri gaga etam mitanuga e forta naga miya faaro munda bahaka reganuga hamani di nuide bahaka dibe rajege miyadu firiyan ko yamu fawati be doctor gaise tu ngawre ittibas koni fs miya ko hungas balugarissa gagarissa barbalibe adi ege pa moonumati nota kanduramatin ebuna faana basende faaduga bihi kanu naga kama banyamun awa doctor dima gos doctor gos check up heduma e doctor gos PCR test hedene e forta gun sample nagagen soap nagagen PCR test da energy furi makunu viduri to belene makunu viduri kiyani kiyen ei makuna je baye ka bati no nawas ek fansas awwana haru leraksheka bati bati makun take kibang e bali furutuma fenumum e virus fenumum midwani makunu viduri namabas me virus ki me miharu me fetramunda covid nawara hilafa DNA bodu virus covid ki RNA virus orthopox virus family ke ingeto bodu virus me virus ki makunu virus ki makunu viduri virus ki vima mi jehuni memme fetamanu gagada ka mi virus arani mi bali je furna mi ka physical contact be note mi virus arata haduha saduha de meduga muddete ke terega mi alamatan hashkanu fenna parani mi ge alamatan harikanu fenna peni ma hunwade godugarissa gagarissa barbalibe adi efauga moonu matin adi gagatam bitanuga femfolta ka nagani femfolta naga farwani mi hisabu mi udagwani delegatuma by farwai paana basenda avattaruwe gage moonu mati ka naga bihitak kurimati faradu ga nota me zakal ko be bihita negima me dos ki hono nota hapis wattaru bihigana kan wattaru wati be by farwe diagnose ko mattaka ole vima emme rawoti ki doctor ko sample ga test kurun mikan lasbi ko komme raite ko kuranje komme kas miadu awre gamge emme raito nanga di raito madis raisa milti maskoni Muhammad Riyazu ACP Muhammad Riyazu neleke raito no olwala dogo hatwa nahada miadu bigamuga ejjen songong hingafti demme amisunga masal tawge ko mattaka doctor na haba ko medical dika tayar kurma report tayar kurma nasidu ko kokko nazime bibane timana je business meeting ar gashe me kanal me nasidu bibane timana je business meeting akare meru dive rajye ko emme gol business center mi hori gege terega firiyan kuli kuli adda ka kotuga horiya emme mi fene emme adda ko horiya emme mi gabang mundani ebuna alam diraka ekama ko news takum bibane timanna menna ingato mi malumat dipabote hengar kuring etepeno ko gam business ko ninga baaka firiyan kuli kuli baaka ekama ko nazim bibane sattar mane timanne hama mi ek gulani appar gulima timanna den diye business meeting ka mege member ingato mege me raitung majlis ke member mege lawyer mi ek raite ka halaji gejegen adi kamejegen gula phone unga message kurima jawab mi de baymi ekama ko nudanna mi ek appar guladima business meeting ka kambitani kontanaka ebuna firihen kuli addaya mikara jogu waaka bidakkani adiga stawbaungada goruwal mattaka tirdugari biyamu kibadanto medical chikabadan doctor kanudi doctor ge report anudini miba goruwalinte sababenne bima mimihoge kantamuri ahorenge daaraga member right member adan kalu maafonde kun daaraga member ahorenge dalifu rodaga maruga masalaga ahorenge dalifu rodaga maruga masalaga message ko email ko ngedi mele jawab inde mi tingaru wani ekama ko mi ek member ka gulala ba adda kan bunara kadabucha fale antaris mi ek mi nudanna mi ek ki business meeting hadana baitto business meeting hadana baitto mi nukiyawa tandaru dana bayno mi tie boda zimmadar magamuga member ngatuga lawyer ngatu ti baymi mi edu kaakuto phone kolla message kolla business meeting ka rannare kunima reference neti dani mi edaki aharmenge furan salame nuwa hisaba gamu gos zaman kidnap kore bari jaha mi humara blackmail kore rape kore ekama ko mi umedani hama mi kuyala kadabojja ekkala addaya mi waruga dogu ada olwala nimi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh